Dobroveče, gledate Odluku 2012. Sad kad smo u jeku izborne kampanje, kako reagujete na poruke stranaka kojima ste svakodnevno izloženi? U moru tih poruka o boljem životu, promenama koje će doneti boljitak, da li se prelaze granice? Jedan mladi ekonomista, zove se Pavle Mihajlović, nedavno je u tekstu za Novosadski dnevnik napisao da je predizborna kampanja poligon za senzacionalističke najave i obećanja, prosperiteta, investicija, zapošljavanja i čega sve ne. On, međutim, i na naš račun šalje kritiku uz ocenu da je takvo ponašanje partija i razumljivo, jer birači u Srbiji naprosto prebrzo zaboravljaju. Večeras pitam, može li izborni marketing danas da proda baš sve? Čime se partije rukovode kada nude svetlu budućnost? To su pitanja koja odgovore večeras daju potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac. Dobroveče. Potpredsjednica URS-a Suzana Grubješić. Dobroveče. I zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Dobroveče. Hvala vam svima što ste odvojili vreme za B92. Budete moji gosti večeras. Gospodine Šutanovac, ajde da demokrate položu račun na početku, poštenije je. Zanima me, kada DS daje obećanja, na šta se vi tada oslanjate? Čime se rukovodite? Pa da vam kažem, radimo analizu mogućnosti za naredne 4 godine. Na koji način? Šta to znači, analiza mogućnosti? Pa na koji način? Evo sada recimo konkretno imamo kraj mandata od 4 godine, analiziramo šta smo uradili i šta može se uraditi u naredne 4 godine, gledamo koje su optimistička rješenja, naravno idemo sa pozitivnom energijom, u ubeđenju da ono što obećamo možemo da izvršimo. Ono što zavisi od nas, uglavnom i možemo da izvršimo, koliko se nešto dešava što je neplanirano, to bi trebalo da se na vreme skrene pažnje, jer bojim se da smo napravili grešku u prošlom mandatu, što nismo rekli 2008. godine da kriza koja je zahvatila svet naprosto ne može da mimoiđe i Srbiju. Govorili ste da je kriza naša šansa. Podsjetite me. Demokratska stranka, pa to je bila jedna od... Ne, pazite, kriza je šansa uvijek da pokažete leadership, znači ne samo u politici, već u svemu, da pokažete da ste u mogućnosti da rešite probleme. Ali ako kažemo da smo mi u protekloj godini dobili kreditni rejting veći i povećali ga nego što je bilo ranije u toj krizi, onda smo stvarno uradili neke stvari. Da ne govorimo o nekim drugim rezultatima koje su tipa da je devizna štednja povećana sa 4 milijardi na 7,8 milijardi građana, da smo izvezli prošle godine više milijardu evra, uvezli manje 2 milijarde evra. To je sve u krizi. Ali sad kad ste pominjali kredite, da li je zaduživanje dobro rešenje? Zavisi zašto se ulaže novac u zaduživanje. Ukoliko mislite da možemo da rešimo probleme tako što ćemo imati svež novac bez inostranog kapitala i bez zaduživanja, Srbija je taj novac prokockala još 90. godina. Mi smo 99. godine, odnosno 2000. godine bili zaduženi 125% svog budžeta. Danas smo na 45%. Mnogo manje nego što je recimo Nemačka. Da ne govorimo o nekoj Italiji ili Grčkoj. Tako da zaduživanje zavisi gde se plasira. Ukoliko se plasira u proizvodnju, ukoliko se plasira u one grane koje će da oplode novac, onda je svakako kvalitetno. Ukoliko se plasira u nešto što su, da kažem, održavanje socijalnog mira, to je onda promašena investicija. A što ste radili ove 4 godine? Od svega toga što ste naveli, sad kad sumirate te 4 godine, što možete sada mi priznate, evo to smo pogrešili, ovo nije bilo dobro? Pa vidite, ako mi pitate lično šta sam radio kao ministar odbrane... Mislim, ne samo vi lično, već Demokratska stranka, ali možete i u svoje ime, što da ne? Pa hoću u svoje ime da vam kažem. Znači, nisam očekivao da će doći do toga da budžet bude smanjen za 100 miliona eura i da nećemo moći da uradimo modernizaciju vojske na način na koji smo to planirali. Budžet je realno smanjen 180 miliona, odnosno 2008. godinu, koja je bila, da kažem, tada renesansna godina. Također nisam očekivao da možemo da formiramo Univerzitet odbrane i da Vojno-medicinski fakultet formiramo na VMA. To je bila decenijska težnja, mi smo to uradili. Završili smo profesionalizaciju kao što smo planirali i bez obzira na jedan veliki otpor sistema uradili smo reformu penzijnog fonda i završili reformu zdravstvenog fonda. I to su stvari koje su krucijalne, da kažem, istorijski. Uz to, žao mi je što nismo više stanova završili, objektivno. Nije bilo novca, znači nije stvar želje ili ne, ali mi smo rešili za 4 godine oko 5000 stambenih pitanja. I opet uz to, da kažem, mi smo sa nekih 70-80 miliona dolara izvoza naoružanja vojne opreme u posljednje 3 godine došli do 250 miliona svake godine. Što su rezultati kojih se zaista ponosim. Ja ne vidim zašto bih rekao da tu bilo nekih grešaka. Ali generalno... A to što sad govorite o sebi, odnosno svojim rezultatima, ne rezultatima vaše stranke, je to sad slučajnost ili je bolje radilo vaše ministarstvo nego što je radila cijela vlada? Pa logično je da ja kao ministar odbrane govorim o rezultatima ministarstva odbrane. Znači, pretpostavljam ako bude premijer ovdje govoreći o rezultatima cijele vlade. Ali mislim da ja ne odvajam, zaista ne odvajam i to je nešto što možda zameram G17, mislim da smo svi radili zajedno. Znači, svi smo radili zajedno, svi smo se podjednako napinjali da isporučimo dobar rezultat. I svi ste podjednako odgovorni?
Naravno, smo svi podjednako odgovorni, jer nemoguće je da, u stvari moguće, u Srbiji uspeh ima mnogo roditelja, neuspeh je uvek siroče, ali mislim da za uspeh smo podjednako odgovorni kao i za neuspeh, tako da tu ne vidim mogućnost da neko da se izvuče iz celog sistema i da kaže ja nisam bio odgovoran u situaciji u kojoj za onaj deo posla koji on radio smo svi radili zajedno. Kao inženjer hidroenergetike, kao neko koji čitao njihovu belu knjigu i kao neko ko se, eto, da kažem, profesionalno razume, mislim da priča o kanalu Dunav, Morava, Vardar, Egej je priča koja treba da se prikazuje u nekom dečijem terminu. Naprosto ta priča ne stoji iz više razloga. Prvo što klisura koja je dole na jugu Srbije se sastoji od krečniških planina i neće moći da izdrži tu vodu. Čačak neće biti grad na kanalu, iako bi verovatno to želeli. I drugo što nema dovoljno vode. Dakle, ta priča je jedna prazna priča koja naprosto ne stoji. Priča o 100 milijardi doživio sam je sada kao lepe želje i ja bih voleo isto kogod bude na vlasti da doprinese da se u Srbiju investira 100 milijardi, ali te pare trenutno na svetskom tržištu ne postoje. Znači, te investicije ne postoje čak ni u mnogo moćnije i veće zemlje, te investicije ne postoje ni u, da kažem, zemlje BRIK-a koje su izuzetno ozbiljne zemlje. Dunav, Rajna, Majna, Laba, kanal koji je projekat Velike Nemačke je davno urađen, znači imale su mogućnosti to da završe, a kanal o kome priča gospodin Vučić ne može da se uradi. Ne znam sa kim je pričao gospodin Vučić u Nemačkoj, čuo sam da je bio, ali nisam mogao da saznam sa kim su se tamo sreli. S druge strane, novca u svetu ima, tačno je da se zemlja zadužuje i tačno je da se otvaraju radna mesta, ali isto tako tačno da je naš dug sada 45% u odnosu na vreme kada je gospodin Vučić bio na vlasti, kada je bio 120%. Znači, nas su u to vreme zadužili ne za naše unučiće, kao što on kaže, nego za pravo unučiće i mnogo dalje i mi smo uspeli da taj dug vratimo. Naglašavam, kada je gospodin Vučić bio u vlasti, u onoj vladi koju se govore vlada Mirka Cvetkovića, u toj vladi 50% svih ministara je bio upravo iz stranke koje pripada gospodin Vučić i upravo su oni napravili duge, su se oni bavili privredom u to vreme. Drugu polovinu su činili SPS i JUL zajedno. Ona će da kaže o zapošljavanju, pošto su oni se time više bavili i imaju to i u svojim spotovima, ali samo kratko. Znači, ako je sad 45% budžeta, 6 puta više nego što je bilo 120%, ne budžeta nego GDP-a, 6 puta više nego što je bilo tih godina 120%, to samo govori da smo ovih 12 godina višestruko povećali bruto domaći proizvod i pokrenuli celu ekonomiju iz one devastirane situacije koja je bila tada, ali se računanje duga se računa upravo kroz GDP. Znači, nevezano koliki vam je GDP, ako je to 120%, to je 120%. Ako je to 45%, to je 45%. Nemački je skoro 80%. Ali govorim samo, znači, kad govorimo o tome ko je zadužio naše buduće generacije, pa upravo vlada u kojoj su oni bili samo 2 godine. Za razliku od uvažene koleginice, mi smo to završili što se tiče Ministarstva odbrane. Nijednu fabriku namenske industrije ne vodi nijedan partijski kadar. Niko nas nije sprečavao da u okviru svojih odgovornosti pustimo ljude da se takmiče i da najbolji vode fabrike. Možete proveriti u svakoj od ovih fabrika koje su takozvana namenska, odnosno odbrana industrija, to već tako funkcioniše i dakle nemamo taj problem. Ne treba nam zakon da bi izabrali prave ljude i zbog toga već imamo rezultat koji je... Na konkursima? Na konkursima, da. Nikakav problem nije. Ljudi su, većina, ne kažem, svi su bili direktori kad sam ja došao, nismo smenili nijednoga. Mi smo pospešili, omogućili, napravili kontakte, otvorili vrata, pokucali gde god smo mogli i napravili rezultat takav koji je otprilike 3 puta. Dobro, ali šta Demokratska stranka misli o tom sporazumu koji URS nudi svim partijama koji je potpisao samo Dinkić? Nisam imao priliku da vidim. Nudimo nosiocima lista, tako da... Ja nisam nosioc lista i ne nudite vi, vjerovatno, pretpostavljam da Dinkić nudi, ja ga nisam vidio, ali ne znači da i ako nema tog sporazuma da tako nešto nije moglo da se uradi. Mislim, moglo je da se uradi, niko vas nije sprečavao, govorim upravo u sistemu koji ja rukovodim, tako je i ima dobar rezultat. Kada nešto govorite, treba da imate neke garancije. Te garancije su neki minuli rad. Ja imam problem, ne da slušam, mogu da slušam, ali imam problem da prihvatim da će Velimir Ilić da statira u toj vladi i da neće opet da nađe neke saradnike koji će da vode železnicu ili puteve kao što su vodili. I naprosto to je moja sumnja. I imam pravo da iznosim sumnju zbog čega? Zato što u mom ministarstvu od 2 pomoćnika nije član stranke. Od 5 državnih sekretara 3 nisu članovi stranke. Pa dobro, ali nije to jedino ministarstvo koje ima Demokratska stranka. Slažem se, ali ja, mene se pozvali ovde kao popredsednika stranke, i to je možda nedovoljno. Možda nedovoljno, ali zbog čega mislite, mene to, negde neću da branim javašluk i nemar, ali zašto mislite da ljudi koji su u stranci baš su svi i nema ni jednog kadra koji može da vodi neko preduzeće? Mislim, ne može, samo sekund, izvinjavam se. Znači, to je krajnost totalna, to je jedna onako banalizacija politike u kojoj ćemo mi da se bavimo politikom među 2 izbora, a u međuvremenu
će neko drugi da vlada zemljom i da bude u upravnim odborima i da vodi državu i tako dalje. To je nešto što smo ušli u jedan zaista zamajac koji je totalno neprihvatljiv. Ali ono što javnost vam zamera, gospodine Šutanovac, to je da je članska pripadnost određenoj političkoj partiji preporuka, a ne obrazovanje, dozvolite, samo sekund. Znači, danas France Telekom direktora postavlja lično predsjednik države. Imao partijsku knjižicu njegovu ili nemao. Znači, mene zanima rezultat. Znači, da li neko imao knjižicu ili nije, to je nešto drugo. Mislim, ja ne podržavam to. Znači, ja vam govorim o mojim firmama gdje sam ja odgovoran, nema niko s partijskom knjižicom, ali su dobri. I ne bi držao nikoga ko nije dobar, koju god knjižicu imao. Gledate odluku 2012, dakle u jeku izborne kampanje, slušamo stavove stranaka i o tome kako se u stvari nose sa onima šta stoji u njihovim političkim programima, kako je to sve u korelaciji sa realnošću i kada se daju političko obećanja. Gospodin Šutanovac, ja vama dugujem... Stali smo kod ljudske reči. Da, i kako je to najvažnije i obraz. Ja naprosto, pošto smo mi svi ovdje bili u vlasti, neko pre, neko kasnije, znamo se nekih 10 i više godina, naprosto ne možemo da zaboravimo šta je bilo. Mislim, ja kad kažem da izazivam sumnju prema Velimiru Iliću, to nije zato što sam ja izmislio nešto, nego zato što čitam intervju gospodina Nikolića u kome on kaže Velja je mafijaš. Je to intervju iz koje godine? Pa to je intervju iz godine 2006. kada je Velja bio na vlasti. A tu intervjua i o Bogoljubu Kariću, gde mu kaže da će on biti zaštićeni svedok. Zaštićeni svedoci su uglavnom oni koji su, znate, odgovorni. Sad, ako mi sad pričate da će ti ljudi da se bore protiv kriminala i korupcije i da departizuju naše društvo i našu političku scenu i, ne znam, javno preduzeća, ja izražavam sumnju, mislim, i tu nema nikakve ljutnje. Pošto govorimo o reči i obrazu, ja ne bi nikoga za koga sam ovo rekao prihvatio na svoju listu nikada. Znači, radi se o jednom velikom populizmu u kome javnost naprosto ne računa brojeve na način na koji treba se računaju. 2000. godine postoje savezna država, Ministarstvo odbrane, savezna policija, carina, razne agencije, sve je bilo na saveznom nivou. Kada govorimo danas koliko ima agencija u Nemačkoj, saveznoj državi, slažem se, 50, 60, nije važno. Koliko ih još ima po državama stranicama? Znači, taj način analize naprosto pokazuje samo da jedan demagoški pristup u kome nemate pravu analizu. Činjenica da postoji preklapanje poslova, postoji više agencija nego što treba, ali isto tako činjenica da to može da se u nekom vremenu iskrati. Što niste skratili ove 4 godine? Opet dolazimo sada do ovog posla. Pa dolazimo, pa kad mi kažete činjenice da smo pogrešili i da to možemo kasnije da uradimo.